Ban keneri kilat jingerap kum kawei na kisenjam ban penpau ya kajing solem bat kajing sokia na kabenta ki arteli kilong ying ki balamat ya ka apot pru ying kinong yalam ka nyotrep youth council bernihat kesarkel menta kasngi kilalej ban nok senyang da kitin sop ying bat ru ki jankup saaj syakilong ying jong kakong shantimon marwen bat ka ying jong ba parbin kharbuli nangta kalong ying jong kakong diores marwen ki basong basa akasnong narbong area bernihat reboy district. Kini ki arteri kilong ying kilahap ban mat ya ka apot ka basongsi hadin baul o badum ulatap sendet ya kini kilong ying hakaba ki telik ding ki basyarkai kilayo ban bamdu sendon ya kaying kasem bat barok ki jingdon jing em jongki kani ka jingja pluding kalaja haka khat pratrik mentau benai hakapor khat arbaje mensngi hakapor bom syam ladon manomaru haying hakate kapor baja kani ka jingja pluding kini kilong ying kilamat ru ya ka jingdu nong ka bakrau hadin bak jingdon jing em naduk ki kot kisla ki jan kinep kapisa batwat kaksiar kila kala de sendon hadin baki telit ding ki basyarkai kilayo on bamdu no yaki bat ka jinglut jing sep baro bala ingkong kelakot omjin ya ka sanlak teka ia hakane ka jinglit ban no senyang jong kinong ilam ka HYC bernihat circle ladon lang do ba warnes lamin presiden ka bernihat circle uba donbok manar kumu vice president bat uba jonis im kumu secretary hakaba kilayo ban IT no yakini kisenyang lengba ka tin sop ying bat ki jan kup saat hakite ki trying ki balamat yakane ka apot ka basongsi ingin nagaliang ga seng HYC bernihat circle ngiwan hne ya kaban ikundu ni kinagi basakta agana ga jing pluing hakina gi khat katrik baladet hai por balangkot ya jing tip kum ga seng da jing trelang berkat bati member git khan secretary vice president jingi da kunju git khan tingala ban ra ya inai i jing yarap iba rit hakman jongki hai kaseng kamdan ni ai dai tang inai ibori barit langba gajing it bagajing rap gajing snow sen ai te ngabu ro gajing kerpan nageleng kaseng habai dai bati MDC bati baru MLA baun kersan lem kum ye kini gijat jing kam kerki nang bakin yo kata gajing singan te haju ke poru ngakerpan habis buat ke blok department bahkan yarap lem na benta ke skim ke ba yadai buat kena ke jing penduduk juga kena di pada persnam jengi hagi tai di tain nerbang datang ke menai kulai sibun dah ke program